Il-President George Vella u martu is-Sinjura Miriam Vella ltaqgħu ma' diversi pazjenti Maltin u qrabathom li bħalissa jgħixu fl-appartamenti ta' Puttino Cares f'Sutton, f'Londra. Bħalissa 19 il-familja qed jgħixu f'dawn l-appartamenti grazzi wkoll għal sostenn mill-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund. Il-President Vella u martu faħru l-impenn li Puttino Cares turi mal-pazjenti. Fakru wkoll li l-akkomodazzjoni li din tipprovdi ilha disponibbli mill-2004 u minn 6 snin ilu s'issa fetħu wkoll Puttino House f'Sutton biex jakkomodaw aktar familji. Hawnhekk is-Sinjura Vella appellat lil pazjenti biex jagħmlu kuraġġ bit-tama li jerġgħu lura Malta mill-aktar fis la darba jnataw il-kura meħtieġa f'Londra. F'kummenti lil ġurnalistija qalet li esperjenza bħal din turi kemm is-servizzi ta' saħħa u anki sostenn li huma disponibbli f'pajjiżna huma ta' kwalità. Alla ħares ma jkunx hemm il-fondi għax ħafna minnhom hemm siken jgħixu bihom. Jekk ma jkollniex aħna x'intuhom ma niġbrux aħna biżejjed ma jkunniex x'intuhom. U bil-ħila tal-Community Chest Fund u bil-ħila tal-flus li qegħdin jagħtu n-nies. Nkunu nistgħu ngħinu lil dawn li huma inqas ix-xurtjati minna u ma nirrealizzawx kemm ikollhom bżonn. Meta ma tkunx qed tara u tmiss bidejk, ċerti affarijiet ma tkunx qed tirrealizza kemm ikollhom bżonn in-nies. Intant il-President u s-Sinjura Vella komplew iżuru aktar sptarijiet fejn hemm rikonverati aktar pazjenti Maltin. Fl-isptar ta' Moorfields li jispeċjalizza fit-trattament tal-oftalmoloġija, il-President Vella esprima sodisfazzjon għal kura ta' livell għoli li qed tingħata lil pazjenti Maltin li jbatu minn problemi f'għajnejhom bħal tumuri, nuqqas ta' dawl u glawkoma. F'King's College Hospital, il-President Vella ddiskuta ftehim bilaterali li hemm bejn Malta u r-Renju Unit li permezz tiegħu qed jibbenefikaw bosta pazjenti Maltin, fosthom dawk li jkollhom bżonn trappjant tal-fwied li jsiru speċifikament f'dan l-isptar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.